izoba Abeebembezi okurugomezi gitatano na gumwe omururembo rwa Mbarara abatorinwe okujwekera abasiramu baarahizibwa kandi aba bahigwa okukorera hamwe. Swear in the name of the Almighty Allah, the most gracious, most merciful. I will honestly observe, exercise and preserve the Constitution of the Uganda Muslim Council and diligently serve the Muslim of Uganda and the country at large. So help me Allah. Ababadde bwe batandise tusaba Allah tusobozese tubituukirize tubyongere mu maaso. So help me Allah. Arukujwekera abakazi b'obusiramu aha rurengo rw'ihanga yashaba abakazi okukora ebigombe biri kubagiita kandi bakozese ebigombe ebi okweshakira. Nyowe nk'omukyara Sofia omwaronzire nyine emikwano mingi ningashi nyine abanwani bingi omu international na international kureka ngo abakyara bareeta obuyambi twabasya twaza omu United Nations for Women twihayo obuyambi twabasya. Abeebembezi abaarahizibwa bashabwa okugira amazima n'okukorera abantu eba baraganise barikuronda akaruru. Twiheho mbanganiso ezitwabire twine omu bururu bakansinga ninga kasinga ebyo bikahwa ekyasigara n'okugira ngu tukore turebeke ngu twatungura ekyanya kitu ediini yitu n'obusiramu bwitu okutwariza hamwe. Gavumenti ya Uganda ebibirwe owekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni ekatubeerera ekatuyamba munonga kuleba nti mwiza mu ntebe aha levels zoona muteekwa kugisiima. Kutukutyamu katwazaaho mu Mbarara City nka ofisi ya RCC ningira tukabahungaga tukabaremaga mukagenda mweka kubahungaho. The other Kadhi rana itwabere twine omuriyaba bihikangire no babere bataine mani nkabanu. Allahu Akbar. Amen. Ndamaiko tumwachire abwa TV West AGACENCWIRE.